Ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza mbasaba gukora share ndetse na subscribe ku Ihaho TV. Nge nitwa Akimana Ernest. Twabwiye ko amakuru yose azajya caracara mu biyaga bigari ndetse no kwisi yose tuzaduhita tubabwira. Reka tujye hakurya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho Kisekedi aho yavuze ko ashobora kuba yashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Perezida wa Republika ya Demokarasi ya Kongo Felix Kisekedi Chilombo yatangaje ko ateganya gusaba inteko ishinga amategeko ko mu burenganzira bwo gutangaza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe umutwe witwaje intware mu 23 ngo warasa ku mujyi wa Goma. Ibi yabivugiye ku kibuga cyitiriwe Saint Therese kiri Kinshasa kuri wa 18 Ukuboza 2023 aho yarari mu gikorwa cyo kwiyamamaza umwanya w'umukuru w'igihugu. Kisekedi yatangaje ko ibyo avuga bihagaze kuko igisirikare cye gifite ubushobozi bwo kurasa Kigali kitavuye mu mujyi wa Goma mu birometero bike uvuye mu bice bimaze imisi biramo intambara. Yabwiye abaturiye Kinshasa bari bamuteze amatwi ati ntimugire ubwoba igisirikare cyacu ubu gishobora kurasa Kigali kiri Goma. Kagame ntabwo azarara mu nzu ye, azajya kurara mu ishyamba akinisha abandi ntakine na fashi beto. Kisekedi kandi nanone yagize ati isansu rya mbere ryabo nirirwa muri Kongo Igoma cyangwa agace kagafatwa nzahuriza hamwe abagize inteko ishinga amategeko mbasaba uruhushya rwo gutangaza intambara ku Rwanda. Reka twumve Perezida wa Republika ya Demokarasi ya Kongo Felix Kisekedi Chilombo nkuko yabitangaje. Kugira ngo tubone amahoro hakorwa iki? Nuko umushoza w'intambara kandi narabivuze ndongeye mbisubiyemo hano ndabibabwiye kubera ko nari narabibitse. Iki gitondo naganiriye na televiziyo imwe yo mu mahanga ariko sinashatse kubivuga. Nagibwiye ko nabigeneye mbere na mbere abaturage ba Kongo aho nabivugiye icango, kandi ubu nibwo mbivugiye kuri televiziyo ya mbere yo muri Kongo aho iwanyu. Haramutse habaye agatero gatoya gusa bariya mwabonye bishimisha bavugira imayiro, agatero gatoya gusa reba neza ku minwa yanjye ndahita mpamagaza mu nama imitwe yombi y'inteko nshinga amategeko nk'uko itegeko nshinga ribinyemerera, hanyuma mbasaba uburenganzira bwo gutangaza intambara ku Rwanda. Ndabivuze kandi nkoresheje imvugo nyayo kubera ko ibyo ndanabyiteguye. Kandi rero uyu munsi ntibinasaba ko twohereza ingabo zo ku butaka mu Rwanda. Duhagaze iwacu dushobora kurasa kugeza Kigali. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Kuki bibayeho bitabaye? J'en ai marre. Ni ukubera ko mbirambiwe. Bahingiye ririya kinamico ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ryaba ari abantu batazi ibyo barimo mwabonye Nairobi kugira ngo babone uko bongera kurwaho M23. Murumva ko igihe cyose nabaga ndi mukuri iyo navugaga ko ntazigera nganira na M23 kubera ko ziko ari ibikoresho leta ya Kigali ikoresha igenda ihinduranya uko ibishatse. Ndabizi ko ari nk'abanyarwanda mu biri inyuma ariko kuri iyi nshuro birahagije. Kandi nanabibwiye Abanyamerika ibyo nabwiriye abaturage cango nari narabivuze na mbere. Mu kubaha Abanyamerika narababwiye murabona ko Kagame adusuzugura, nari narabibabwiye aradusuzugura. Ubu birakwiye ko haboneka umuntu uhagurukira kumuhagarika, kandi uwo muntu ni iki? Niyo mpamvu mbivuze mbisubiyemo si urwenya. Kiriya kintu bakita ngo iki? Soki nayoki ke bazwi localité moko to babeti lisasi congolais mo bakufi. Icyo ndamutse numvise ko bafasha agace na gatoya cyangwa bakarasa isasu rigahitana umunyekongo umwe gusa si babiri, umwe nzakoranya imitwe yombi y'inteko mbasaba uburenganzira kuko niko itegeko nshinga ribivuga ntangiza intambara ku Rwanda. Ndabibabwiye baramutse babikoze ejo wa gatatu mu gihe abanyekongo bazaba bajya gutora, imitwe yombi zabiteranye kugira ngo bampe ubwo burenganzira. Kandi ndabivuze ndimo ndababwira ko dufite ubushobozi uyu munsi. Ntibatinye abanyekongo ntibagire ubwoba na buke. Uyu munsi dufite ubushobozi buhagije bwo guhagarika amabizuriya. Aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Aya magambo arajyana n'ibirego Kisekedi n'abandi bategetse bo muri RDC bamaze igihe kinini barega u Rwanda aho barushinja gufasha umutwe wa 23. Hari naho bagira bakavuga ko u Rwanda rwabateye gusa rwo rubitera utwatsi rugasobanura ko nta shingiro bifite. Mu gihe cyo kwiyamamaza cyatangiye tariki ya 19 Ugushyingo, Kisekedi yazengurukaga igihugu cyose abwira abanyekongo ko u Rwanda rwateye ububabare mu burasirazuba bwa Kongo, abamiriza ko atazemera ko ibihugu byombi byongera kubana neza. Hari naho Kisekedi yageze agereranya Perezida wa Republika Paul Kagame na Adolf Hitler amutega iminsi ko azagira iherezo nk'iry'umunyagitugu wagize uruhare rukomeye mu bwicanyi bwakorewe Abayahudi. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda arimo kurarira nkuko yabitangarije Ijwi ry'Amerika yavuze ko aya magambo Perezida Chilombo yavuze akomeye cyane bitewe n'uyavuze.
avuga ni amagambo utafata nk'imikino kubera uyavuze uwo ari we. Ibyo ari byo byose ni amagambo ari kuvugwa n'umukuru w'igihugu, nubwo ayavuga nk'umukandida, ariko kuba umukandida ntabwo bivana yuko uyu munsi ari we mukuru w'igihugu. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ngarutse kuri ako nari ndangirijeho, ni amagambo adakwiye umukuru w'igihugu. Ibihe byose yaba arimo ntago bimuvanaho iyo statut, ntago bimuvana kuri urwo rwego. Ni amagambo sinaya gusa yavuze ejo, tugendeye kuri nayo yavuze mu bihe byashize. Hari igihe ari imbere y'urubyiruko ati uwashaka kuhirika ubutegetsi bwo mu Rwanda nzamushyigikira. Muri ibi bihe byo kwiyamamaza ati perezida w'u Rwanda ni nka Hitireri, nzakora ku buryo arangiza nka Hitireri. Ati perezida w'u Rwanda sinzongera kuvugana nawe, tuzahurira mu ijuru. Nk'uko nari mbivuze, ayo si amagambo rwose akwiye umukuru w'igihugu ibihe byose yaba ari mu gihe cy'amatora, yaba ari no mu bihe bisanzwe byo kuyobora igihugu. Hanyuma ikintu gikomeye cyane, ni amagambo atajyana ku ihumure, ni amagambo atajyana ku mahoro, ni amagambo atajyana ku ituze n'igashoza ntambara. None se ko ibyo bintu byakozwe n'umuntu wari uri mu byegera bye, bigakorwa n'umuntu w'umunyekongo, agafatanya n'abandi banyekongo, yabanje gukemura ikibazo abo banyekongo barimo bamubaza? Kuki mbere yo gusubiza abo banyekongo aho baba bari hose, baba bari Nairobi, numvise guverinoma ya Kongo yaranashatse kwikorera guverinoma ya Kenya, uretse ko guverinoma ya Kenya yabisubije iti hano abantu bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo batekereza. Ni ibibazo abanyekongo twamye tubivuga ko bafite hagati yabo, ni ibibazo abanyekongo bamubaza. Kuki ahita abyikoreza u Rwanda? Ngira ngo muri disikuru twabonye arimo atanga interview niko abivuga, arabivuga ariko nta kimenyetso atanga ko noneho n'abariya bari muri Kenya cyangwa se n'abari ahandi nabo kuko ngo bashyizweho n'u Rwanda cyangwa se bashyigikiwe n'u Rwanda. Ni abanyekongo babimubaza, nabanza asubiza abanyekongo. Nk'uko natangiye mbivuga, amagambo nk'ariya avuzwe n'umukuru w'igihugu, nubwo yaba ari umukandida, nongere mbisubiremo, ntabwo ari aya gufatwa nk'imikino. Ariko ku rundi ruhande, reka dufate igihe cy'umwaka umwe gusa, duhereye umunsi dusubira inyuma. Ibyo avuga ngo isasu rimwe niriramuka rirashwe, muri uwo mwaka hamaze kuraswa amasasu angahe? Muri uwo mwaka hamaze kwicwa abantu bangahe? Muri uwo mwaka hamaze gusendera abantu bangahe b'abanyekongo hejuru y'amasezerano we ubwe yagiye yishyira umukono ntashyire mu bikorwa? Uyu munsi se nibwo nyine isasu rimwe niryiyongeraho biraba bihinduye ikise kuri ibyo ngibyo tumaze kuvuga. Ibyo ngibyo nibyo navuze ko ari gushoza intambara gusa, nyamara yaba u Rwanda yaba ibihugu byo mu karere byariyemeye, byiteguye kuba byamufasha, byafasha guverinoma ya Kongo ibishyizemo ubushake gukemura kino kibazo mu nzira y'amahoro. Tunagarutse kuri disikuru urimo mbazaho, we ku giti cye nka perezida wa repubulika yarangije kuyidekarara, aravuga ati ndabishaka. Atari ku itegeko nshinga rimbwira ko mbanza kubaza inteko. Ku giti cye nka perezida, ku giti cye nk'ukuriye ubutegetsi nyubahiriza tegeko executive, yarangije kudekarara intambara, ariko amategeko yamubwira ko bigomba guca mu nteko. Icyo nababwira ni uko abanyarwanda bakomeza gutuza, bakomeza kugana gukora imirimo yabo, kuko umutekano wabo urarinzwe. Uyu munsi ingabo z'u Rwanda zitangiye kuwurinda, si n'ejo hashize umutekano usanzwe urinzwe. U Rwanda ntirwahemwe kugaragaza ko rwiteguye gutanga umusanzu warwo mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko rwanagaragaje ubushake buke bw'ubutegetsi bw'iki gihugu cy'abaturanyi, uburyo bwagiye bukangisha gushoza intambara ku Rwanda. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, no ku rwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinzwe abinjira n'abasohoka DGM, rwatangaje ko imipaka yo ku butaka y'iki gihugu n'abaturanyi irari ifunzwe by'agateganyo. Urwego rwasobanuye ko rwafashe iki cyemezo bitewe n'amatora rusange ateganyijwe kuwa 20/2023, kandi ifungwa ry'iyi mipaka rizamara amasaha 24. Rwagize ruti urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka rutangaje ko imipaka yo ku butaka ifungwa guhera mu ijoro ryo kuri wa kabiri kugeza ejo kuwa gatatu tariki ya 20/2023 isa 5:59. Umuyobozi w'urwego Laurent Kashantware yamenyesheje ibigo by'ubwikorezi bwo mu kirere, ibikorera mu mazi no ku butaka ko muri aya masaha bitemewe gukora keretse gusa ibyo mu mahanga bikoresha ibibuga mpuzamahanga.
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihana imbibi n'ibihugu 9 biri mu Rwanda, Uburundi, Uganda, Zambia, Angola, Sudani y'Epfo, Repubulika ya Centrafrica na Repubulika ya Kongo ndetse na Tanzania. Ku Rwanda imipaka y'ibi bihugu byombi ni umunini n'umuto, Grande na Petite Barriere, n'uwa Kabuhanga mu karere ka Rubavu ndetse n'uwa Rusizi ya mbere, iya kabiri ndetse n'umupaka wa Kamanyura mu karere ka Rusizi. Ndabashimiye kandi mbifurije byiza mukomeze gukora subscribe ku Ihaho TV. Nge nitwa Akimana Ernest, mukomeze kugira ibihe byiza. Murakoze.